Ibi byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Komisiyo ihuriweho ngo inkingi yo kuzahura umubano w'u Rwanda na Afrika y'Epfo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yavuze ko uruzinduko yagiriye muri Afrika y'Epfo rwatanze umusaruro ndetse ruzanakomeza kuwutanga mu kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Abihamisha inama ya komisiyo ihuriweho n'ibihugu byombi yaherukaga kuba mu myaka 15 ishize igiye kongera gusubukurwa. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na SABC News yo muri Afrika y'Epfo mu ruzinduko yaragiriye muri iki gihugu ku itariki 17 Kamena 2026 rwari rugamije kuzahura umubano w'ibihugu byombi wari umaze igihe warajemo agatotsi. N'uruzinduko rwari ingenzi cyane kuko mu mubano w'u Rwanda na Afrika y'Epfo u Rwanda rushinja iki gihugu gucumbikira abafite imigambi yo kuruhungabanyiriza umutekano. Hejuru y'ibi bibazo mu myaka ya vuba hiyongereyeho n'ikijyanye n'uruhare ingabo za Afrika y'Epfo zagize mu ntambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho zarwanaga ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu rihanganye n'umutwe wa AFC M23, byose bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nduhungirehe yavuze ko nubwo umubano w'ibihugu byombi wagiye uzamo agatotsi, ariko habaye ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati y'abakuru b'ibihugu byombi hagamije gushakira umuti ibi bibazo. Ati ikindi, kuva mu mwaka ushize twemeranyije ko hazabaho uruzinduko i Pretoria hagamijwe kuganira kuri izi mbogamizi harebwa ku buryo twazahura umubano cyane cyane ibijyanye na visa z'abantu bafite pasiporo zisanzwe no gusubukura inama za komisiyo y'ubufatanye ihuriweho ibyo bise Joint Commission for Cooperation mu rurimi rw'icyongereza, igamije kuganira ku bufatanye ku masezerano twasinye nuko ashyirwa mu bikorwa ndetse tukarebera hamwe izindi nzego twafatanyamo. Nduhungirehe yabajijwe niba abona ibiganiro agiranye na mugenzi we Afrika y'Epfo bizabyara umusaruro, arabishimangira. Yashimangiye ibyemezo byayifatiwemo birimo gusubukura iyi komisiyo ihuriweho ndetse ko mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha inama yayo izabera i Kigali. Agaragaza ko ari intambwe ikomeye na cyane ko yaherukaga yabaye nko mu myaka 15 ishize. Imwe mu ngaruka z'ibi bibazo bya Afrika y'Epfo n'u Rwanda nuko abanyarwanda bagorwa no kubona visa zo kujya muri iki gihugu, nyamara rwarafunguriye amarembo ibihugu bya Afrika byose. Nduhungirehe ati mu itangazo rihuriweho twakoze twemeje ko tuzongera imbaraga zacu kugira ngo dusubukure ukugenderanira hagati y'abaturage binyuze mu kongera gutanganiza mu mezi 12. Mu byo Minisitiri Nduhungirehe na Minisitiri Ronald Lamola baganiriye harimo no kwimakaza amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afrika n'akarere, harimo ibijyanye na Mozambique, na cyane ko ingabo z'u Rwanda zimaze igihe mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri iki gihugu, cyane mu ntara ya Cabo Delgado. Ibi bikorwa byatangiye mu mwaka wa 2021 byafashije gusubiza impunzi mu byazo zari zarakuwemo n'ibyihebe, ibikorwa by'ubucuruzi birasubukurwa, abana basubira mu mashuri n'ibindi. Nduhungirehe ati turacyafitanye imikoranire na Mozambique kandi tuzi ko Mozambique nk'uko Minisitiri Lamola yabivuze ari umufatanyabikorwa wa mbere mu by'ubucuruzi wa Afrika y'Epfo bijyanye n'ishoramari ry'ingenzi. Ibi nibyo bituma Minisitiri Nduhungirehe abona ko ari ingenzi ku mpande zombi mu gusangira amakuru y'ibigezweho mu guharanira ko Mozambique yagira umutekano. Mu byaganiriweho kandi harimo nuko ibintu bihagaze mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa imaze imyaka irenga 30 mu bibazo by'intambara n'umutekano muke. Icyakora hari ibiri gukorwa kugira ngo intambara ihagarare binyuze mu buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwa Qatar. Nubwo bimeze uko, Nduhungirehe yavuze ko ari ingenzi kugira ngo Afrika yunze ubumwe n'abanyamuryango bayo mu turere dutandukanye igire uruhare, na cyane ko uyu muryango uzi bihagije ibijyanye n'iki kibazo. Ati umugabane uzi impamvu umuzi z'iki kibazo, twizera ko uruhare rwayo ari ingenzi. Mu mwaka utaha Afrika y'Epfo izatangira inshingano zo kuyobora itsinda rikurikirana amahame ajyanye n'amahoro n'umutekano kuri Kongo Kinshasa n'akarere. Twizeye ko Afrika y'Epfo izagira uruhare rw'ingenzi no mu biganiro bigamije amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa no mu karere k'ibiyaga bigari.
Nduhungirehe yanabajijwe niba abakuru b'ibihugu byombi bazagira uruhare mu kuzahura umubano, undi asubiza ko ari ngombwa. Ati hari n'uruzinduko rwari ruteganyijwe mu mpera z'umwaka ushize ariko rurasubikwa, ndetse abaperezida bombi bahuye mu myaka 2 ishize mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, ndetse mu mwaka ushize bahuriye i Bruxelles mu nama ya Global Gateway Summit. Nduhungirehe yavuze kandi ko nyuma y'uru ruzinduko yagiriye muri Afurika y'Epfo, ibihugu byombi bizashaka uburyo abakuru b'ibihugu bahura kugira ngo umubano w'ibihugu byombi ushimangirwe. Emmanuel, yego Afurika y'Epfo n'u Rwanda, umubano wa Afurika y'Epfo n'u Rwanda urabona ko ushobora kuba ugiye gusobokorwa, kuzahuka, urabibona gute, urabisesengura ute? Birakora ku ngendo, ku bucuruzi ndetse n'ubuhinzi, umutekano wo mu karere, ndetse n'ubufatanye nyine muri ibi hariho icyitwa Joint Commission of Cooperation. Ni ikintu cy'ingenzi gikomeye. Urabona hari bimwe mu bintu byari bisa nkaho bitakiriho, harashize nk'imyaka 8 ibi bimwe mu bikomoka ku buhinzi byo muri Afurika y'Epfo bitabasha kuba byakwinjira ku bucuruzi bwa hano mu Rwanda. Ibyo byose ariko ni imvo bifite imvo ku mubano utari wifashe neza hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Ibyo kunze kugaragara harimo ugushinjanya hagati y'ibihugu byombi. Kuba u Rwanda rwarashinzaga Afurika y'Epfo kuba icumbikiye bamwe mu bashakaga guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, abatifuriza neza u Rwanda, nkuko twabigarutse ejo bundi harimo Bakayumba Nyamwasa. Mu gihe Afurika y'Epfo yo yakundaga gushinja u Rwanda ko rwohereza bamwe mu bantu muri Afurika y'Epfo ngo bakajya guhungabanya umutekano wa Afurika y'Epfo, bashaka ba bantu babo batavuga neza ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo bintu byatumye u Rwanda na Afurika y'Epfo bitagira umubano wabo uzama gatotsi, aho kugeza aka kanya barebye bakavuga bati kuki uyu mubano tutawusubukura, k'icyo dupfana dushobora gusanga kiruta icyo dupfa. Ari mu rwego bimwe muri secteurs zitandukanye, bimwe mu byiciro bitandukanye byari byarahazahariye, harimo nyine ubu bucuruzi ndetse n'ibikomoka by'umwihariko bikomoka ku buhinzi, umutekano wo mu karere, aho byahumiye ku mirari ejo bundi. Murabizi neza ubwo hashyirwaga ingabo mu burasirazuba bwa Kongo zihuriweho n'akarere k'uburasirazuba, ariko u Rwanda rwo ntirwemerewe gushyiramo ingabo bagiye gucunga umutekano cyangwa se kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwo rukangirwa kuba rwashyiramo ingabo bitewe n'uko bavugaga ngo wowe uri involved, ufite akaboko mu kintu turi kurwanya, kuko bashinjaga u Rwanda muri ibyo bikorwa. Afurika y'Epfo ikohereza ingabo, ikohereza n'intwaro bakajya kurwana, hanyuma kugeza ubwo bafashe Ramaphosa abanyafurika y'Epfo bagatangira kumutera amabuye na ba Julius Barema. Icyo gihe ingabo za Afurika y'Epfo zari mu byo bise Sami DRC, niba nibuka neza, zarahakubitiwe, zahuye n'ingorane. Bivuga ko nizo za mbere zazamuye rya drapo ry'umweru, zimaze gukubitwa na M23. Drapo ry'umweru nuko ngo turayamanitse, turatsinzwe. Icyo gihe barwaniye hariya ku Zagoma na hafi yaho no mu mujyi wa Goma no mu kibuga cy'indege. Noneho biba ngombwa, noneho nyuma yaho Afurika y'Epfo iravuga iti ibintu tubivuyemo, biba ngombwa ko banataha baca hano mu Rwanda n'ingabo zabo. U Rwanda rubaha inzira, bafite n'ibifaru n'ibiki byose, barafite ibikoresho biteye ubwoba byinshi cyane. Biriya bintu abantu barakubwira ati ntabwo ari byo kurwanya umutwe wa M23, ahubwo barafite izindi gahunda zo gutera ikindi gihugu. Niko abantu abasesenguzi basesenguraga. Uribuka ko abasirikare nta n'ikintu banapfa. Wabonye ko uwitwaga Colonel Wiringoma bakundaga kwita Mr Quickly bamugaragaje, ariko n'abasirikare ba Afurika y'Epfo rwose batangiye gusabana, bagiye barimo kumusezera. Abasirikare berekana ko nta kintu bapfa n'iki, ariko Afurika y'Epfo guverinoma yabo yijanditse mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Kira kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, u Rwanda rwakomeje kuburira ibihugu bishaka kwijandika muri ibyo bibazo badasobanukiwe imvano y'icyo kibazo. Ugasanga nibwo Afurika y'Epfo yagiyeyo, nibwo abarundi bagiyeyo bakajya bajya kuri kote ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi. Noneho ugasanga ibyo ngibyo ahubwo birabangamira umutekano, kugira ngo bigarure umutekano muri karakarere.
ibyo rero zimwe zabaye impamvu zituma umubano wa Rwanda na Afurika y'Epfo ukomeza kutizwa umurindi wo kuba agatotsi gakomeza kugumamo, ariko ubundi tubivuze uko ibintu biri bwana ayishaki, umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo wajemo igitotsi bitewe n'imyumvire itandukanye ku mutekano mu karere ndetse n'ibibazo bya politiki. Ibi rero bikaba byaragiye bigira ingaruka zikomeye ku baturage, nko kurwogorwa no kubona viza nk'uko twabivugaga mu kanya zigana muri Afurika yo kujya muri Afurika y'Epfo. Impande zombi zageze ubu ngubu twavuga ko zigeze mu urwego rwo gufungura paji ishya ijyanye n'umubano kugira ngo bawuzahure, ndetse hakaba hari ibi biganiro byatangiye kuba kugira ngo uyu mubano ugire gute usubirane ube mwiza. Ariko ibyagiye bigaragaza nk'ibibazo byabanje kwangiza uwo mubano byagiye biterwa hanini n'uruhare mu ntambara ya Kongo. Tubivuga uko biri, Kongo Kinshasa. Umubano wajemo igitotsi kubera ko ingabo za Afurika y'Epfo zagiye gufasha ingabo za leta ya Kongo FARDC mu burasirazuba bwa Kongo mu ngabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Ibi byatumye habaho imirwano yaguyemo abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abayobozi b'iki gihugu. Icyo gihe bibuka ko banenze imikorere y'u Rwanda muri icyo gice. Perezida Ramaphosa uribuka ko yavuze ngo ingabo z'u Rwanda ngo zitwara ngo ni inyeshyamba, yazise militia, azita militia ngo ni n'umutwe witwara gisirikare cyangwa inyeshyamba. Umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yahise amusubiza avuga ati ni ingabo ziri professional, kandi ingabo z'u Rwanda ntabwo ari inyeshyamba. Urabyibuka icyo gihe. Abanyapolitiki nanone tugarutse ku kindi, hari abanyapolitiki bahungiye muri Afurika y'Epfo b'Abanyarwanda hariya bashyirayo n'ishyaka harya. Afurika y'Epfo yagiye icumbikira bamwe mu Banyarwanda bahunze igihugu Karegeya bashinjwa nyine n'ibyo ndi kukubwira, bagiye bashinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Harimo n'uwahoze mu gisirikare ukomeye Patrick Karegeya. Yaje kuhagwa muri 2013 aguye Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Harimo Kayumba Nyamwasa we aracyanahari. Nubwo ibi byagiye rero bibaho mu rwego rwo gushaka umuti n'iterambere ry'abaturage b'ibihugu byombi, ubu ngubu baravuga ko byemeje gutangira icyiciro gishya binyuze mu biganiro bya diplomasi. Urumva hari ibiganiro bya diplomasi byabereye muri Afurika y'Epfo muri iyi minsi, niho Nduhungirehe yarari. Muri ibyo biganiro bikaba bimaze kwemezwa ko byemejwe ko Afurika y'Epfo igiye kongera guha abaturage b'u Rwanda viza, ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi n'ubutwererane bikaba bigiye gusubukurwa. Mbega niwo mumaro w'aya masezerano, ibintu byari byarakuweho niwo mumaro w'aya masezerano. Ni nabyo Nduhungirehe yavuze ko ari ingenzi kugira ngo Afurika y'Epfo n'abanyamuryango bayo bari muri aka karere igira uruhare cyane ko umutekano wagombye kugaruka mu karere d'Afurika y'Epfo nk'igihangange. Urakubwira ko le géant économique de l'Afrique c'est l'Afrique du Sud. Yego. Yo na Nigeria nibyo bihugu bikomeye mu bijyanye na ekonomi. Harimo Afurika y'Epfo, niyo dutuma ibihugu byinshi bya Afurika biba bishaka kugirana umubano mwiza na Afurika y'Epfo na Nigeria, kubera ko ibyo bihugu ni bimwe mu bihugu bifite population nini, abaturage benshi bikaba binakomeye, bikaba binakize. Bisobanuye ko rero umubano mwiza hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Afurika y'Epfo ni umubano ukenewe. Ikindi Nduhungirehe yavuze ati abakuru b'ibihugu bamubaje ne bashobora kuzahura. Aravuga ati Ramaphosa na Perezida Kagame bashobora kuzahura. Ati birashoboka, ati biranashoboka cyane. Uriko ko gaheruka guhura mu myaka 2 i Bruxelles. Ramaphosa ibyo yatangaje aho ati twebwe turabanyafurika turabavandimwe, ati abantu baje bazi ko ibibazo dufitanye dushobora kuba twari kurwana tutavugana cyangwa tukarebana nabi. Atari ko siko bimeze. Urumva? Ariko ikindi muri Afurika y'Epfo ifite ibibazo bikomeye n'indani nayo muri politiki yayo, kuko hari abitwa urumva economic freedom fighters ba Julius Malema biyomoye kuri ANC, nabo bafite ingufu bahora bahangana na ANC ya Cyril Ramaphosa. Ishyaka rye bakaba rishinjwa kujya mu bibazo bijyanye na ruswa, kudakemura ibibazo bimwe biri muri Afurika y'Epfo by'amasambu n'ibindi bibazo bitandukanye n'ubukungu bwa Afurika y'Epfo ngo butarimo gutera imbere,
ibyo byose n'ibibazo Bisa nkaho bwabaye stuck, butakigeganye ngo biri indani. Noneho n'amashyaka ya opposition agenda arimo kuzamuka gahoro gahoro, ariko gahoro gahoro. Ariko mu matora yashize rero ndetse nabonaga amwe mu mashyaka ari gushaka gukora coalition kugira ngo kwihuza kugira ngo bakunde barwanye ANC. Barwanye ANC. Nubwo ANC ni ishyaka rya Nelson Mandela rimaze imyaka n'imyaka riyobora kiriya gihugu, ariko iyo ugiye kureba uko rihagaze kuri ubu, ariko ukurikije imibare ntago rigifite popularité rifite, yego nk'abaturage benshi wenda tuvuge mbere ryari rifite nka 95%. ubu ngubu popularity ishobora kwigeze nko muri za 80 cyangwa muri za 90. Ejo bundi bakora amatora bari baragabanyutse cyane muri za 60 ntabwo barushije umubare munini abantu bari babakurikira andi mashyaka yaba aba Julius Malema n'abandi n'andi mashyaka menshi atandukanye yari yamaze gukora ukwihuza kugira ngo akunde agira imbaraga zo guhangana. Ayo rero byatumye ANC imibare yabo yo mu matora aheruka agabanyuka. Imibare yabo yaragabanyutse, bigaragaza ko imyaka ANC maze iyoboye bamwe bari kugenda bayivaho bigera ku yandi mashyaka. Bigaragara ko bashobora kuba bashaka impinduka. Hari amashyaka abiri akomeye muri Afurika y'Epfo. ANC niyo ya mbere birumvikana, ariko hari Economic Freedom Fighters ya Malema, hakazana n'abandi bita Democratic Party. Iryo ni iry'abazungu, urumva? Ribamo abanyafurika y'Epfo b'abazungu benshi cyane kandi b'abakire. Iryo naryo ngo rigenda rizamuka buhoro buhoro. Urumva nicyo twavugaga, umwana Afurika y'Epfo n'u Rwanda ni umwana wagombye kuba mwiza. Mu gihe cyashize ribuka ko Vincent Karega yigeze kugaragaza ko Kayumba Nyamwasa yabitangaje mu gihe cyashize, yerekana ku buryo politike yabo itigeze iba politike nzi. Yagaragaje ko icyo gihe Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya avuga ko ngo batengushye igihugu kuko bahoze ari abofisiye bakuru mu ngabo, nyuma bakagitera umugongo. Ibyo yari yigeze kubitangaza, agaragaza uburyo hari bamwe mu banyarwanda nyine bagiye muri Afurika y'Epfo bari muri RPA mu ngabo z'igihugu, baranatangije urugamba rwo kubohora igihugu, ariko bagera hariya bagahindura umurongo. Ahangaha niho yavugaga ati ibihugu rero, igihugu cya Afurika y'Epfo kigiraho kirabashyigikira kibaha indaro, atari ko bakora ibikorwa bya politiki hariya. Yigeze kubigaragaza, iyo nkuru ndabyibuka muri 2025 kandi mu bitangazamakuru bitandukanye. Hari ngo twatuza kuko Kayumba Nyamwasa ahora agaragaza ako kayihayiho ko kuvuga ngo leta y'u Rwanda hafite imitwe itandukanye agenda ahuza n'abandi abajambo ya SBL nabo bakomeza kugenda bafatiraho kugira ngo bakunde bihuze ngo barwanye ubutegetsi bw'u Rwanda. Cyane cyane rero igihugu gicumbikiye abantu nk'abo ngabo, ngiye ntekereza ko bakwiye kugirana umubano ahubwo kugira ngo bagire control nziza y'uko babasha kuba bakontorora abo bantu, kugira ngo hato na hato ahubwo icyo gihugu kidakomeza kubatiza umurindi no kubashyigikira, ahubwo hagaragare umubano uri hagati y'igihugu n'ikindi mu rwego rwo kwirinda bene abo. Kuko urumva umuntu niba afite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo byo gushaka kuba yasubiza abanyarwanda mu bihe bitari byiza, mu bihe by'akajagararo n'iki, ntabwo uwo muntu aba yifuriza igihugu neza. Hariya rero urumva niho byo u Rwanda rwagiragamo ikibazo ku bijyanye n'abo bantu bahunze bakajya muri Afurika y'Epfo, bagira bagashyira umutwe wa politike. Karegeya yahunze muri 2007, Kayumba ahunga 2010, bajya muri Afurika y'Epfo bashinga ihuriro RNC, Rwanda National Congress. Yari ifite no kuvuga muri Uganda intego, yari ifite intego, n'ubu iyo ntego sinzi niba ariyo bagifite, intego yo gukora ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko bagiye babivuga inshuro nyinshi. Ambasaderi Karega yasobanuye ko bitewe n'uko ari umudiplomate ushyigikiye leta y'u Rwanda, yagize imbaraga ntiyacibwa intege n'ibikorwa by'abo basirikare. Ibyo ni ibyo yavuze, yari yatangaje ikinyamakuru The New Times icyo gihe. Ambasaderi Karega yasobanuye ko bitewe n'uko ari umudiplomate ushyigikiye leta y'u Rwanda, yagize imbaraga ntiyacibwa intege n'ibikorwa by'aba basirikare. Ati nk'umudiplomate w'umukada uhamye wa FPR ushyigikiye leta y'u Rwanda, niyumvisemo imbaraga n'ubwo ibintu byari bikomeye ntabwo byanciye intege. Uyu mudiplomate yavuze ko mu gihe yari muri Afurika y'Epfo yari afite icyubahiro ndetse n'agaciro yatewe n'ibyo leta y'u Rwanda yari ikomeje gukora. Ashobora gusobanukirwa ikibazo nyakuri kiraje inshinga abanyarwanda.
icyo gihe ambasaderi Karega yibasiye bikomeye ubwo Karegeya yicwaga n'abataramenyekanye Johannesburg tariki ya 31 Ukuboza 2013. Urupfu rw'uyu musirikare kandi rwasambije umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo wahoze ari mwiza kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994. Icyo gihe leta ya Afurika y'Epfo yashinjaga u Rwanda uruhare mu rupfu rwa Karegeya, rwo rwasobanuraga ko ari ikirego kidafite ishingiro, cyane ko yari yaranze ko hakorwa iperereza kugira ngo ukuri kugaragara. Urumva urupfu rwa Karegeya nabwo rwabaye imwe mu ntandaro. Yasobanuye ko mu gihe yahabwaga ijambo kugira ngo agire icyo avuga muri ibyo bihe, yavugaga ukuri nubwo hari abo kwagoraga kukumva. Ati mu gihe nahabwaga ijambo ngo mvuge cyangwa nsobanure, navugaga ukuri nubwo ukuri kwashenguraga imitima cyangwa kugatungura abandi. Ambasaderi Karega yahagarariye u Rwanda muri Afurika y'Epfo kugeza mu mwaka wa 2019 ubwo yoherezwaga kuruhagararira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva icyo gihe ni byatangaje. Ni ahangaha impamvu tubigarutseho no kugira ngo twerekane uburyo umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo wajemo igitotsi mu bihe bitandukanye. Urumva naho Afurika y'Epfo yagiye yijandika mu bibazo bireba u Rwanda, aho kugira ngo bikemuke ahubwo ikongera mu bindi. Nyuma y'ibi yagiye muri Kongo ijya gufasha FRDC iri kumwe n'imitwe nka Wazalendo. Urumva harimo FDLR harimo n'abandi, aho bose bari bagamije iki? Gukura ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi ahagaze Goma akabyitangaza ati nzakura ubutegetsi mburase nibereye ihanga afite za misiri, akaza gushyigikirwa na Perezida Neva w'u Burundi ubwo yajyaga Kinshasa agahura n'urubyiruko. Karuga ati u Rwanda rero abantu babyumve ntabwo rwagombaga kwicara. Oya ntabwo wakwicara. Reme Croise ngo rufunga amaboko, ngo rubumba amaboko. Harya muri ntuzeho muri Cabo Delgado Afurika y'Epfo ntabwo yari iriyo. Afurika y'Epfo muri SADC bari bahari ariko ntabwo bahamaze igihe. Ingabo z'u Rwanda nizo zakoze ibikorwa hariya bikomeye, noneho zimaze gukora ibikorwa bikomeye byo kugarura umutekano binagaragarira buri wese. SADC yari yananiwe. SADC urumva yagiye yirananirwa kandi harimo Afurika y'Epfo, harimo biriya bihugu byose byo muri SADC mu za Tanzania za Kibihugu byo mu majyepfo. Ibihugu nk'ibyo byihuriyeho birananirwa. U Rwanda rugiyeyo rukora ibidasanzwe, aho kugeza n'ubu aka kanya Felix Antoine Tshisekedi amaze kubona ko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC we yavuga ko EAC igomba kujya hagati ikarwanya M23, ariko yasira bamubwira ati twebwe icyatuzanye no guhagarara hagati tukareba batubahiriza amasezerano, ahubwo tukababwira ko mutagomba kurenga, ntabwo twaje kurwana. Icyo gihe hashyizweho ingabo zitwaga ngo East African Region Force. Uribuka ko yahise abirukana aravuga ati ntabwo mbashaka. Yahise ajya gutakambira SADC rero yo yayihaye mission muzarwane mukubite ziranye ishyamba za FC M23. Bahageze nabo bakubitwa nabi na M23. Afurika y'Epfo basirikare bayo bazamura ibendera ry'umweru. Urumva ko batsinzwe, abandi barahunga, abandi bariruka, abandi bakizwa n'amaguru, n'abasirikare babo barahagwa. Nimukore subscribe, like ndetse muna sharing.